Ibihe byiza nshuti bakunzi mukurikiye ibiganiro byacu, nizere ko rwose mwagize umunsi mwiza. Kuri uyu munsi ni breaking news mu ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kuba twababwira transferi kuri uyu munsi rwose ziri kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport, bikomeye bivugwa ko kuri uyu munsi ziri bureze kuba zanarangira uyu munsi rwose. Izi transferi ziri buze kuba zarangira kuri uyu munsi hariya rwose mu Nzove, bikarangira aba bakinnyi rwose bitegura no kuba bajya kuba bakitegura imikino ya Kagame Cup izaba muri uku kwezi rwose i Kigali hano. Niyo mpamvu rwose tugiye kuba twabwira transferi zigera kuri ebyiri ziri buze kurara zikozwe kuri uyu munsi mu ikipe ya Rayon Sport. Ni amakuru dukesha ubuyobozi bwa Rayon Sport, ni amakuru rwose bijeje abareyo, abakunzi ba Rayon Sport, bababwira ko bagomba kubagurira rutahizamu ndetse n'umukinnyi ukina mu mpande yataka izamu. Kanda subscribe ndetse na like na comment na share, ubundi bwo tube twazamukana n'aba bakinnyi ngiye kuba nakubwira rwose. Nizere ko turi buze kuba twabana muri iki kiganiro gatanu kuri gatanu. Turakubwira na bamwe mu bakinnyi rwose bamaze kuba bakongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport. Nizere ko rwose turi buze kuba twabana muri iki kiganiro gatanu kuri gatanu. Nizere ko rwose n'uyu munsi uri buze kuba wakubera uwihirwe gatanu ku kandi. Reka tube twatangirira ku mukinnyi udasanzwe ukomoka mu ikipe ya APR, agakomoka hariya rwose muri Afurika y'Uburengerazuba, bamwita Mamadou Sy. Bakunzi ba ekipe ya Rayon Sport, Mamadou Sy bimaze iminsi bivugwa ko agomba kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport. Benshi muri bo bakabihakana, ariko ndagira ngo mbabwire ko uyu Mamadou Sy rwose uyu munsi nta gihindutse ari buze kuba yasinyira ekipe ya Rayon Sport, kuko yamaze kuba yakumvikana byose, nta gisigaye na ekipe ya Rayon Sport. Bivugwa ko rwose yibereye hariya rwose ku Kimihurura, ariko imodoka bivugwa ko yagiye kuba yamutwara imuzana hariya rwose kuri ofisi ya Rayon gusinya amasezerano y'imyaka 2 akinira ekipe ya Rayon Sport, dore yuko ikipe ya APR yarangije no kuba yamurekura akaba yashaka ikipe akinira. Niyo mpamvu ikipe ya Rayon Sport rwose yabaye yamukoraho rwose, buri kimwe baracyumvikanye. Uyu Mamadou Sy arabyemera rwose, bivugwa ko rwose uyu munsi nka 90% ararara asinyiye ikipe ya Rayon Sport 100%, bakazamwifashisha mu gukina imikino igiye itandukanye ya CAF Confederation Cup ndetse n'iya Kagame Cup. Reka tuve kuri uyu mukinnyi Mamadou Sy, reka tube twakerekeza ku mukinnyi bita Mohamed Sa, ukoromoka mu gihugu cya Burkina Faso. Uyu Mohamed Sa biravugwa ko neza cyane yamaze kuba yagera i Kigali gushyiraho umukono ku masezerano ya ekipe ya Rayon Sport. Uyu Mohamed Sa reka mbabwire ibye bigiye bitandukanye n'ibya Mamadou Sy.
uyu nguyu wamaze kuba wagera hariya rwose mu nzovu ye. Uyu Mohamed Salah apima metero imwe santimetero 75 ibiro 70, imyaka 25 y'amavuko. Uyu Mohamed Salah ni umukinnyi ukina nka striker nimero 9, aca mu mpande. Muri kumva ko azaba asimbuye umusore bita Azizi Basane wamaze kuba yasezera mu ikipe ya Rayon Sports. Uyu Mohamed Salah ikipe ye rwose bivugwa ko yamaze kuba yanayisezera, dore ko yari imaze kuba yatwara igikombe cya hariya muri Burkina Faso cy'igihugu. Uyu Mohamed Salah ayisezera, ahita ko rwose aza mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko yari yamaze no kuvugishwa na ikipe ya Rayon Sports. Rwose ikipe ya Rayon Sports biravugwa ko agiye kuba yayikinira imyaka 2, bakazajya bamuhemba arenga miliyoni 3 z'amanyarwanda ku myaka 2, 5-5. Reka tube twababwira bamwe mu bakinnyi bongeye amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports, maze tube twasoza ikiganiro. Uwa mbere bamwita Mugisha Taichi, bamuguze na polisi rwose yongera amasezerano. Ndikumana Asumani ndetse na Tony Kitoga, aba nibo bakinnyi bamaze kuba bakongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports. Biravugwa ko n'umusore rwose Ngongo Tambwe ashobora kuba yakongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sports. Ugira umunsi mwiza, uhahe uronke, ciao ciao.